ki te whei au ki Te Ao Mārama. He ingoa hou a he nui ngā tūranga mahi hou e tūmanakohia ana. He paerewa hou kai te para huarahi kia tūturu ake ai ngā kōrero pūrākau i ngā mahi hanga whitiata. We're in a really awesome time at the moment, particularly in the film industry, where we have amazing kaupapa out to the world. He kaimekemeke Māori kai te whai i ona moemoeā, ma tētahi hōtaka pouaka whakaata i Amerika. Kai aku rauranga tira mā tēnā kūtau katoa. He paureo Māori, he pautikanga Māori hoki me whai wāhi ki roto i ngā tono katoa ki te uepu Māori hanga whitiata ara ki ngā hōwhakari mo tana hōtaka hanga whitiata poto. Ko te whāinga nui ia kia whakapū mautia te reo me ngā tikanga ki roto i wara tau whitiata. Nā wai ki roto i te ahu mahi hanga whitiata whānui tonu. Kaya muri wai hei, te roa ngāke. Last one to finish. Ko te ao pāpāho e huri ana, ko ngā kai wai hanga whitiata Māori, kei te whai hua. We're in a really awesome time at the moment, particularly in the film industry, where we have amazing kaupapa out to the world. If we use Muru as an example, as the New Zealand Film Commission choice to represent New Zealand to the Oscars, and then come October, there will be the premiere of Te Ao Māori Frozen. After just premiering Te Ao Māori Lion King and Matariki, there are two really good examples of Māori elevating our kaupapa to the world in a way that I think is really inspiring for future filmmakers. E toru ngā whitiata poto kei te tautokona e ngā aho whakari i tēnei tau, te kaumārima mano tāra ka riro ki ia whitiata. He oi, me he reo Māori katoa te kiriata, ka nui ake te pūtea tautoko ki te rua te kau mano tāra. Hei tā riri nui, he mea nui kia riro mā te Māori ngā pūrākau Māori e kōrero. A question of story sovereignty has been around for a long time. And, you know, as a colonised people, we totally understand, as does Indigenous people around the world, what it's like to watch colonisers tell your story. And it's never really how you heard it from your people. So we're in an amazing time now where our people are telling our stories, and as you can tell with Muru, that's just a response and a scripted one, but there are a lot of affinities that audiences will have around that story that was based on reality. Māori have a real affinity with factual kaupapa that has influenced creativity. A relation of mine is sick. Oh. Someone close? Not really. Nā whai anō te ture hau me whai wāhi tētahi paureo pautikanga ki roto i ngā tono katoa ki ngā aho whakari. In this industry, you know, it's all about the pūtea often, for people to be able to come through. And so ngā aho whakari will put their money where their mouth is by giving more money to kaupapa that come through with a kaitiaki reo and tikanga Māori as part of their core crew, or with a fluent film. So while we're open for everyone, we do need to really reflect what's happening in our industry to try and keep us going and moving. I miss you too. And he misses you. I want to be so sure about that. Ngā aho whakari really is about making a shift in whakaro and sharing with everyone the value that Māori can make in your kaupapa. Really, that's what that is. The Māori magic. We can come, but we should be picky also. We shouldn't go just because we were asked. We should go because it is an opportunity for us to grow, not for us just to be a person or a tick in someone's box. Hei te rā horo nei tūwherahia ai te kuaha ki ngā kaitono whitiata o ngā aho shorts. Muri wai hei, Te Ao Mārama. Ko ngā iwi o te araroa i te tai rāwhiti, ka whai pēa i te tauira pai o te whakatipu kūtai i o pōtiki ki te whakaitea te whakatūwheratanga mai o tētahi ara tauranga mana tō rātau takiwa. Ko te hiahia mo te whare hou, ko whakaingoatia nei ko te tomonga moana o te araroa kāhui kupenga, he kimi whakaitanga ki te whakatere pāwai. Nā ko hona mai a Tiwana Tibble māngai o te rōpū nei ki te matapaki i tēnei take. Tiwana, tēnā koe.
Tēnā koe, tiwa maupiri no ki te moti, tēnā tātai. Ia ha te take o te whakahau I te ingoa nei? I hui tahi katoa mātau ki roti a hene rūpea, te timatanga o tēnei mārama. Ki Tāraroa. Mehe mea ka ata whakarongo mātau no te rōpū nei, te working group. Ka tautoko ngia tēnei kaupapa. Ko te me nui o tēnei wāpū hou. Ka tāia, te haere atu ki te moana. Aha ko he wakaama, aha ko he waka hiika, aha ko he waka hei kau atu ngā rākau paina ki te ao. Nō reira tēnei ingoa te koutu, te kaihautu kupenga, ka tika tērā ingoa. Ko puta he pūrongo huki e pāna ki ngā pānga ki te tai ao me te ahurea. He hanga kōrero o roto. Kei te haere tonu ngā mahi rangahau mo tēnei kaupapa. Ka tāke te mutunga o te marama o ke tōpua. Koina te tīmanakohia tēnei wā, ka te anō ka tai mai katoa ngā mahi rangahau. Engari tēnei wā, pai te haere o ngā mahi. I tai mai te whakatohea I roti a mātau te timatanga I tēnei marama I roti a hene rūpea. Ngā rati whakamarama mai, tēnei momo me ki he toka rārangi. E rua ngā toka rārangi ka whiu atu ki te moana. Kare he rariraru ki a ratu te mahi, ngā mahi tai ao. E ai ki a ratu nei rangahau, ka tāia. Nō reira kore te tumanako o tō mātou ropu I tēnei wā ka pēra hoki te whakaputanga aku o ngā mahi rangahau. Tiwana, kaore hoki etahi o te iwi kāinga I whakai, ke whakaturia te wāpū ki kona, he hata au whakahoki te hunga e meana he tūkino rohe moana tēnei mahi. Ai, kāre te katoa te whakai tēnei wā. Engari, ko te tūmanako taira atu ki te wā ka mutu katoa ngā mahi rangahau. Tērā pēr ka te anō ka mārama. He hanga mea pai. Koera tā mātou, a mātou whakaro no te rōpū I tēnei wā. Ko te pū te hara mai te kāhoratanga. Taira atu ki te mutunga huni a te tau heke mai nei. Nō reira he roa te wā. Ki ata titiro ki tēnei kaupapa ki a mātou. I kōrero nā koe mo te wāhi ki te whakatohea, me tō rātau nā hara mai ki te tautoko, ki te kōrero ki a kūtau. Hea hae tahi o ngā painga I ki te nā kūtau, o ngā mahi ki o pōtiki, e tāe te whakahanga ki a kūtau o te araroa. Tata tunu, tērā taki wā ki a mātou. He whananga, tata, mātou rātou ngā tuakana, ngā uri a tūtāmure. Pai te tō rātou haerenga mai wanginu I a mātou, te whakamārama mai heha tō rātou kaupapa. Tō rātou tino kaupapa te hanga mahi mō rātou rangatahi. Ka pērā te whakaro o tō mātou ropu I tēnei wā hoki. Nō reira ai, pai te kiti I a rātou. Tino pai tō rātou whakamārama mai ki a hau I te timatanga o tēnei mārama. Kia ora, tēnā koe. Ko pauta wā kia tāua tiwana e mihi atu ana ki a koe tēnā koe. Kia ora, te mga. Tata ki te whā te kautaunga kai tautoko o te kapa Parramatta Eels e mate mauru ane. Ke riro anō I tō rātau tīma he taitara NRL. Nā he ngā rā whakatā nei tuki atu ai rātau ki te tino kapa o te whakataetai ki ngā toa o te rātau kia Penrith. Ko hono mai a te arahi maipi ki te kōrero hā kina. E te tuakana, te arahi tēnā koe. Papa tūmama, pewhi ana, brother. O kei te ora tonu, kei te rika katoa hau I te ekenga o Parramatta ki te kapaha, ki te whiringa toa I tēnei tau, kei te pehea te wairua. Tāua. E hikaka ana, aua tūpeke ana I runga I te poa. Nā runga anō I tā rātou hinganga I te rauna tuatahi o ngā whiringa whaiti o tēnei tau. I te mea ko tēnei kapa Parramatta,
tino ngākau nui ti ana au tēnei tīme, engari mo te roa ngāke o ngā tau e rima, e ono pea kua hipa, he kapa pakari mo tēnā reanga o ngā whiringa whāiti. E hake tēnei i te kapa ka eke ki te whiringa toa hanga no kia puta te ihu, kia Wikitoria, no reira e hikaka ana mo tēnei wero nui, wero pakeke nei hei te rātaka. Kōrero mai mo tō hononga, tō herenga ki te kapa Parramatta Eels. No nā hea koe, tuku atu ai tō tētahi paku kokonga tō ngā kau ki te kapa ne? Yeah, well, you know, ko te nuinga o ngā mea i au i taku, i au, tamariki ana ki roto o rāhui pōkeka, ke matua mua heo ko rāhui pōkeka moe ana tātou katoa, he taone riki tēnā. Nō reira, i mua tonu i te, you know, te rewatanga o te kapa Warriors, ka whiriwhiri tētahi tīma no ahi tereire. Ko te nuinga ngāko nui ana kia Manly, i aua wā, ruarua noheo ngā mea wā o te arua i tākaro ki tēnā reanga. Ko Manly Seagulls tētahi kapa nui, Canberra Raiders tētahi atu, ko tētahi atu anō hui ko te Canterbury Bulldogs. Nā, ko au tēnā e whaiwhai ana i a rātou i ngā tau iwa te kau heo, ko te nuinga o tō rātou tīma, o aku tino pena i a Jason Smith, Jared McCracken, Jim Dimmick mā, i whakawhiti atu rātou kia Parramatta, i te tau iwa te kau maono, ana nā ko nā hunukua hau taku ngākau kia Parramatta, ki reira noho tonu ai mo tēnei wāroa, ara a mātou e noho manene, i roto i ngā tau mahi. Kei te tino mohi o te auriki ko Nathan Cleary te kuri e tika ana kia moko na hatia. Heoi anō, he ua te rā mahi, te whakatina ana hei tutuki mā tō kapa. Ia, ko koina te whai. Ia te wiki aha ko wai te huariri, ko ia te toki o te rātou, o tō rātou tīma. Ana, kia mārama i te tōna kaunga me tōna reanga, ko ngā mea pēnei Andrew Johns. Hei tā te nuinga ko ia te tiro ngā tīma, mō te neke atu i te kotahi rautau. Cooper Cronk. Hei tā rāua, he pai ake a Nathan Cleary i tēnei tau. Ia rāua e rua te kaumā whātau te pakeke, ara noa te taumata o Nathan Cleary. Nō reira he tohu tēnā o tōna tino taumata. Nō reira, ana tika. Ko ia te, kaua ko te kounga o te kapa Panthers heoi, ki te rataho o te kapa Parramatta Eels, ina e hiahia na rātou kia paku tatātu ki te kapa Panthers hei tēnei rātapu, me rātou ki te whakararu i aia pēnā i te kapa Queensland, i te whakatātai State of Origin, tēnā tuki ngā tuatoru koena, a pēr he tirohanga me pēwhia rā e whakararu i aia, ara kia toitu tō tīma. E tika ana ko Panthers, kāre kore ko rātou ngā makau mo tēnei kena. Ko whai pane koti tō kapa, ki te kanikani nui tēnei tau, ko te pātai nui me nā he whakapono nui nou, ka eke ki te taumata toa o te tau rua mano rua te kaumārua. Ko te whainga, ko tēnā pane koti rā, ko te bride, ko te bridesmaid, mō tēnei whakatātai. Te whakapono, me pono taku kōrero, a Penrith Pakari. Mai te namatahi ki te kaumāwhitu, me te mea hoki ko tō rātou kaiako, ko tō rātou wheako ki tēnei taumata, e toru ngā tau, e toru ngā whiringa tō. Koenei te kaunga o tēnei tīma. Hanga no ko Parramatta ana, kauki ngā mahara pēna kia Māui Pōtiki, kia Rocky, kia Waiake rānei, tēnā o te taina, te pakanga o te tuakana me te taina. Nā koena e noho ana, i tēnei wā ki te uru o Poe Hākena, nā te kaha hiahia, i te mea toru te kaumā ono tau ko tēnei tīma e noho pōharana, ki tēnei whakatātai. Ke maharake ko David Longi, te pirimia o Aotearoa i tau o wā, nā ko te nuinga o ngā mea mātaki ana, tēnei kōwai tēnā koroua, nā kua tino roa tēnei noho tāha a te kapa Parramatta Eels, no reira, mā te autaia, kei a rātou, ana māku kia me Nathan Cleary tika ana, koe te tino tangata mo te kapa Penrith Panthers, hei tāko ko Dylan Brown. Ko Dylan Brown, kei aia, kei roto i te kapu o tōna ringa me ona waiwai tuara pokohiwi, te ora o tēnei tīma o Parramatta. Ko te toenga me tino eke rātou, engari, mena ka uia ki tētahi momo mahere tākoro, ki
te oma, ki te arataki tōna tīma, tēnā pea. Ka ea te moemoeā o te toko maha i tēnei moepapa, ka oho ake i tēnei moepapa mo te ngā tautori te kau Māori. O heo anō, kia tika rāno te takitaki haere o ngā karakia a team maipi ke ai tō kapa. Heo anō, papa e mihi atu ana kia koe, moi whai wāhi mai ki te kōrero mai kia mātou Te Ao Mārama, tēnei mihi atu nei tēnā koe. Tēnā koe, papa. Kia whakatātātai mo te wā poto. Kai tua ke tonu, he kaimekemeke Māori kei te whai i ona moemoeā ma tētahi hōtaka pouaka. Whakaata i Amerika. Tēnā kūtau katoa. Ki te mekemeke, kāre anō koe kia rongo pēr i te ingoa mea motu, he kaimekemeke no kaitāia, e no honei ki te tūranga tua waru o te ao i te reanga junior featherweight. Ko tīpakohia ia mo tētahi hōtaka pouaka whakaata hou i Amerika ko Celebrity Making of a Champion. Ko ia nake te kai whakataetai kāore i te ahumai, taua whenua. Ai 2 miliona tāra Amerikana kariro i te toa, i kōrero a Michael Cugley kia mea motu. Koinei a mea motu, wahine mekemeke, a whetū o te hōtaka hou a Celebrity Making of a Champion. Hei tā tēnei uri no kaitāia ko tana tū Māori whakahi nei te take i kōwhirihia ai ia ki tēnei whakātūranga. In America, they've never heard of New Zealand. They don't know nothing about New Zealand. And I mainly talked about who I am and about us being Māori, identifying what Māori is all about. And I think I captured them. No, I don't think I know I captured them because the type of people we are, we're all about our whenua, our family, you know, and our people. And that shocked them. They were like, wow. Ko tōna māma te take tuatahi i kuhu ai ia ki te papa mekemeke, engari nā te tino aki o tōna pouaka kua tūtoa aia. I never thought I'd be a pro fighter until I met my coach Isaac Peach, and from the day I walked into his house, he told me I was going to be a world champion and then I'm going to be the best pro fighter in the world. And I looked at him like, you've never seen me fight. You don't know. Because back then I didn't think I could punch. And look at me now. I'm number 8th in the world and I definitely can bang bigger than most women in the world. Hei tā tōna pouaka tā Isaac Peach, he wahine kaha. He wahine toa, a ko tahi noiho te whāinga i a rāwa i Amerika. She's going to win it. Only reason we're in it's to win it. We're not here to come second, so 100% she'll win it. Kāre atu a motu ki Las Vegas hei te tīmatanga o te tau e tū mai nei, a kāre ona paku a wangawanga. I'm not nervous, I'm excited. I'm ready to put our name on the map, that's what it is. And I want everyone in the world to know what us Māori people are all about. Let's go. Hei tāna ki te toa ia te 2 miliona tāra, ka aro pū atu ia ki te whakawhanaketanga o te hākinakina nei. A ko te kupu aki ki te hunga e piki ani te ara pauta mō te mekemeke, kaua e tuahu, me piki tonu. Michael Cugley, Te Ao Mārama. He whakaari urutaunga o te pukapuka rongonui o te kaieke tohara, e whakaatu ria nei tāmaki makaurau. Hio no ko tōna rereketanga, he whakaari kare tāo tēnei. I tūtake atu mātau ki etahi o ngā kai whakaari Māori ki te rongo i ngā kōrero e pāna ki tēnei whakaari. Mai te pukapuka ki te ātāmira, ko te pūrākau rongonui te kaieke tohara kai te whakamahia hei whakaari karetau mā ngā tamarihi. Well, this is the first time that I've worked with puppets before, but our puppeteer master, I guess you'd or like our tutor for puppets, Charling Huang, she's an expert in it, and yeah, she got us on the right path to the way that they are meant to move and the way things are meant to go with these kinds of puppets. Koe nei te wā tuatahi e whakaarihia ana te pūrākau me te karetau, a e ai ki tēnei kai whakaari e ngā kau nui ana ngā tamariki ki ngā mahi. Oh, they've loved it, eh? There's like this one particular bus scene that I do that I'm just like,
taking the bus across, and they all like go crazy for that. But the story in that, oh, they're all loving that. I'm always getting good reviews when we go outside and see the kids and talk to them and interact with them. Kids are a lot smarter than I think we give them credit for, and there's a lot of playfulness that comes with the puppetry, and that sort of allows room for the comedy and the fun, but there are also those very solemn, beautiful, heartfelt moments that are just as essential in the play too, because a lot of the time when you balance the two out, you get a really nice through line through the whole thing. He thinks everything is my fault because I'm a girl. The drought, the whales dying, the loss of my dear's tonga, everything! I te tau 2004 I whakarewa hia te whitiata te kai ke tohora. A I te tau 2008 I whakarewa hia te pukapuka. I tēnei tau nā witi I himairanga whakamānawatanga mo te pūrākau I tuku ki te ohu whakaari nei. Kahu, you fool! She's Paerewa's last magic spear. She's the one that saved the tonga. She's the one that saved the whale. Witi Ihimaera actually came to the very first opening show and gave a speech to the whole audience, and sort of he gave us our blessing. And originally Tim, he approached Witi saying that he wanted to adapt it into a show, and he wrote the script for it, and Witi approved from the start. So we've had his blessing, which we're super fortunate, and it's just so much love and aroha there. Sorry, I'm not a boy, Paka. Oh boy or girl, it doesn't matter. I acknowledge you, my granddaughter. You are the one that we have been looking for. Here. Take your ancestors' toe. Ka whakangāhautia te whakaari putano ai tā maki makauru hei ngā wiki e ono. Muri mai hei, Te Ao Mārama. Tēnā utonu mai, tai hoa ke nei, ka mātakitaki atu tātou ki ngā toa o te whakataetai kapahaka ma ngā kura tuarua o Aotearoa ki te whare kura o Hāni Waititi. Tēnā nō kūtau katoa. He hanga matapai huarere ki tō takiwa, hei e nei rangi oki oki, tēnā kia titiro atu tātou. Ki kai tāia he ua ka heke nā wai ka tātā, he oe no ka tuaua noiho hei te kākarauritanga o te rā. Ki roto rua he kōruki I te rangi he ua ka heke, tūranganui a kiwa kaua tātā pēa I mua I te aonga mai o te rā. Ki te whakanui a tara he rangi kō ngū, he hāuaua, ki o tautahi, ka kō uaua, me waiho pai ka kapua te rangi me te hauku I te ata. A kāti koina tā te ao e pupuru nei, tēnā toro atu ki te whārangi I purangi, te taupanga ranei a Te Ao Māori News mo te roanga atu o a mātou kōrero. Ai whakakapi kia mātaki taki atu tātou ki te poi, a te kapatoa I te whakataetai kapahaka ma ngā kura tuarua o Aotearoa ki te wharekura o Hāni Waititi marae. Tēnei te kete kōrero a tūroa te one tua paitahi, ka tau ki raro nei e, Mauri ora.